The body, because it's limited by the physical, it's ruled by the seen. Its five senses are sight, sound, smell, taste, touch, basic, surface level. You already know those. Now let's talk soul. This is where reprogramming starts. Your mind, what you think. Your will, your drive to act. Your emotions, what you feel. Your affections, who you feel it for. To see what isn't visible yet. Together, that's 10 senses. This is the operating system your affirmations tap into. Now, the spirit. This is where transformation goes quantum. Prayer, speaking truth to the divine. Praise, declaring truth to your reality. Worship, aligning with the highest version of yourself. Faith, belief beyond evidence. And meditation, pure focus. So you don't have 5 senses, you have 15. And when you learn to reprogram the ones you can't see, you unlock the version of you that was always waiting. Use Inner Tune to activate all 15. Click the link in our bio to access it now. Try Inner Tune affirmations now. Link. 5 dangerous prayers that you can pray that the universe will always answer. 1. Universe, search me and reveal what's blocking my growth. Expose the thoughts, habits, and energies that no longer serve me and guide me to let them go. 2. Universe, show me my soul's true path. Even if it's uncomfortable, align me with what's meant for me, not what I think I want. 3. Universe, show me what secretly controls my mind. Bring to light my deepest fears and help me face them with power, not avoidance. 4. Universe, if this relationship is not aligned with my expansion, remove it quickly and peacefully. 5 dangerous prayers that you could... You don't have 5 senses. They lied to you. You have 15. Grab your notepad. You are a spirit. You live in a body and you have a soul. Let's start with the weakest of the 3, the body, because it's limited by the physical. It's ruled by the seen. Its 5 senses are sight, sound, smell, taste, touch, basic, surface level. You already know those. Now let's talk soul. This is where reprogramming starts. Your mind, what you think. Your will, your drive to act. Your emotions, what you feel. Your affections, who you feel it for. And your imagination. Your ability to see what isn't visible yet. Together, that's 10 senses. This is the operating system your affirmations tap into. Now, the spirit. This is where transformation goes quantum. Prayer, speaking truth to the divine. Praise, declaring truth to your reality. Worship, aligning with the highest version of yourself. Faith, belief beyond evidence. And meditation, pure focus. So you don't have 5 senses, you have 15. And when you learn to reprogram the ones you can't... Obasua na wabolavu neso obasua na wabolavu neso obasua bolavu neso obasua bolavu neso sam so obasua na wabolavu neso wati Prayer to send every evil assignment back. Let us pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, I come before you clothed in the full armor of God. I thank you, Lord, that no weapon formed against me shall prosper, and every tongue that rises against me in judgment I shall condemn. You are my defender, my protector, and my shield. Right now, by the authority given to me in Luke 10:19, I cancel every evil plot, plan, curse, and assignment of the enemy sent against me, my family, my health, my finances, or my destiny. I plead the blood of Jesus over every part of my life. Let the blood be a barrier that no demon, no curse, no sickness, no attack can cross. Every arrow of fear, sickness, confusion, poverty, or division, I break your power right now in Jesus' name. I return you to the sender by the fire of the Holy Spirit. You will not land, you will not prosper, and you will not touch me. What was meant for my harm, God will turn for my good.
Lord, I declare that the traps set for me will catch the enemy instead. The pits dug for me will swallow every evil spirit behind them. Just as you protected Daniel in the lion's den and shut the mouth of the enemy, so shut every mouth that speaks against me. I decree and declare that my mind is covered in peace, my body is covered in health, my household is covered in protection, and my spirit is anchored in your truth. The enemy's schemes are powerless because I am hidden in Christ. Thank you, Lord, that the battle is already won. I will stand firm. And the annual Obasana was a video now became full. Be said, is it? And they are memory that and they are Kwame any ama F4 a dam. Kwame ne ama Yamama Yuko Yamama more piafo. Or the man come and shiram. No one to two man no more day NCE. To me be a best sorrow or Mosono Bassa ya Domiame and Sodin tears said to me no. Or the man come and wow. Not dear be our should be our Sanya day and camp. The day has broken and we have come to pray to you. Praying that as the day has broken, all the beautiful things of life that bring the good life, they will break with the day, so that we are going to enjoy. As the sun has set up in the sky and it's shining everywhere. They told you pouring libation is devil worship. They lied. Before crosses and Qurans came, our fathers spoke to the earth this way. When we pour water to the ground, we're not just throwing liquid away. We're feeding the ancestors who walk with us. Science now proves what our elders knew. Water carries memory. Those prayers in the soil, they vibrate through the roots of trees, through the bones of our dead. The missionaries knew this power. That's why they banned it. They called it primitive while stealing our land. But ask, why do pastors anoint with oil? Why do Muslims wash before prayer? They took our water rituals and made you fear your own. The truth? Libation is our wireless connection to those who came before. Break the chains. Pour for your ancestors again. Why does God delay justice? Because roots must rot before the tree can fall.
patro ne ye hwefo enti anadwi bibi biara yihia wo da biara da aya da bia David kase na ba ne poma ene twetwere ne werɛ odoma nkoma basa yi adom nyame aba ne poma nya den enkyekere wo werɛ tumi bia be sɔre wo so no basa yi adom nyame ensɔre ntia saa tumi no enne da misire yedie enkoso animonyam empuntuo abrabo papa openya akwansode osibirem na woni pabonefo wo babo nsam sukusare na menya a obeda no ho agira mo bia twitware wana mu de wo soro aprada ejade akire enton kyere no sirabasa yi adom nyame se onfa wonfiri adom nkwa adom wate nhyira enko nhyiram me se ade bia na wo hwehwe wabrabo mu no odoma nkoma ma wo nsanya den enka ai ade bia wo hwehwe no basa yi adom nyame ma wo nsanya den enka ade bia wo hwehwe bia no basa yi adom nyame ma wo nsanka ene ye memnenda ene ye ama ene kwame foda ye ka ama ne kwame a omo planet a omo free so eye Saturn planet ama ne kwame mo planet a mo free so eye Saturn planet ai mo bofuo eye archangel barakel eni di ama efu enim ama obibia wo ya ama ana kwame bia wo ye nsuo na wo san ya sase ai ama bia ne kwame bia omo ye nsuo na omo san ya sase Can you send a buffon, out in the Yejuman, Ninumo Pepper, enie. I bet yes in a song, can you send a buffona, or the Yejumano, Ninumo or Pepper in ye, so tia see, and then you may obey Sunny. Obey Sunny, Ama, I fear that Kono, Mima Money Co, Madam Sunny. Eme kwani mezaya ifiede mi mamoni kwe madam sanyo kan di sen ne memne da ya bam na ya homeda se fieda kono o mamoni ko madam nsane ne nkwane mezaya enti kan di se ene ne bofo no waba betire so enye adeketwa ti me patcho mo a mo pe akwankyere ne niema no mekirem mede ne number no ebetu dwa mede number no betu ba yi ho na ma sorry na ma yeden ma fa number no na makọ ene bofo no usane dia mesrew enye adeketwa ene madane empokyire bubu so tiase ai ene madane mampokyire yeden ebubu me papa Nicolas Omani e champion papa on kwazo abia wo bia na misira obiri mahasala has when I mean to me to be mono asini ni awo bia cement na banko nya di ma bi febi me yimani amira to me pura me onya me bo fo priso tani owa yantem sisia oba fuano ogura tuo ogura dai ogura kanka I was one of the Naminawa up inside the woody. I saw the book and Tamanso. I could have to be man. I got a bit for the Mukaba with your one sorry. Oh, Bindi
was Sassy, no, Baba, Nana. I'm not going to come about Sakurano. Me, Body, I wanted it. Me, Body, I was Baba. Me, Body, I did to me. Kantaka. Me, Body, I wanted it. Your side of our man, yes, and I would. More fair friend, Munya, watching. Obi to me fanasa kwa kochi amasa ba fanu totro kofi kodi. Wudu sakami ya wutuwa katawure na mameme. Oni ba to me zanyo nyami azrano da. Aye bariko. Adama kwani basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kasiem esremu se jata nyame owoso ne ho ani mala matudu ayira wo nyame serebu a won sere nkyira ya chamfo da biara da munukum sachi onfa won free adom kwadom enhyira enko nhyira mu ade bi a wo hwehwe bi a wodoma nkoma emfa ndom oma yedie enkoso animonyam empuntuo abrabo papa wo penya akwasode emra wabra bom meyimpa ma obi bia ne memrenda anopai se memrenda anadwi se memrenda awie se ba se yi adom nyame cheche na adom nhyira nsuo na ba bibia wutie mi wate oma bi nso so so de otu ahu amena na odom akoma ne ntom na wonipa bia na waya ne papa wonde oso de boni betua wo ka no awurade ma ne nwati wachi ne won hwehwe ase se de Deuteronomy 28 verse 28 ye ka no wo se de obehunu wo nani so no ebebo ne dam hwe wo bibia na wode we chinchi abosomfo so suman so akonfo so asofo so enua so ensuo so ehoma so emframa so no nkonkomo aso mo ne so yesu aboa bi nchi jataba enwura mumuwa no wo hunu jataba wo san ho wode makwanto ho nsraban hia wate na wontue watamfo ka onipa bi a waye ne papa ene wode boni atua wo ka enden guwanim ase ese wo no basa yi adom nyame ema ne ntete mpansam do basa ho kire ba wo so ne rade ma ne nka ho kire nhwe do basa yale ba wo so ne rade ma ne nka yale nhwe do basa owuo ba wo so ne rade ma ne nka owuo nhwe bi odoma nkoma nhira wo ompegya wo sade me patwa Jerusalem ho ahia no saa ne basa yi adom nyame ento ho nsraban nyina nhia wate no nyo tiri pejafo ewrade mane hia wo aho kire tumi odoma koma pamfiri wo so isire yedie enkoso empuntuo abrabo papa openya akwasode ene wo sebram obie wano kasema mmiram na odoma nkoma ema bibia nwie peye kasema gitum enye ho odoma nkoma enhyira obibia na ontutu obibia anamonye den ensi ene ye besua de afa baalok ho enipa bebre eye niam bia de baalok ye den ebrewom kandi obofo na banti unutu ho ofue oba oso asa na oye oti yasin ni ono no bofo na ye lumbalan so ti yasin entinom mesram ene ye besua ade a wo ya e de baalok ye baalok enipa bebre kofa baalok wo munnim obi wa wo bi unnim baalok duwachi a wo pade a wunya ne ntem baalok duwachi a wo pade a wo bre baalok duwachi a be ma ne wo da wo se komesa ndi mo ba man baalok duwachi a wo bedi be ma chini na bre saa na wagya wa kofo ba afoforo na ono de wakowale no eye baalok ri duwachi wo hwe oba okowale ne nim kasi si ayi obi ya boni dua wo beni aye de ne baga na bedane so ti asiem baalok duwachi a woni be ma bebra na wagya ho na okofa oba afoforo baalok
Baloku duwachia wo pade wunya ne ntem. Baloku duwachia wo ton niam akura ye ntona aye kana apro. Baloku duwachia kwade ayi quick low ane aye oka omo ba no mu dwane. Baloku ade baloku timi ye. Baloku ene be kasa fa baloku ho. Baloku duwachia ade bia wo de won sabe so mbia na ye basa. Baloku duwachia ba du obi awura wo de anije ba no wo de owura ho a esu na wo di pie ene ye be kasa fa baloku ho ate. Baloku duwachia ekuo kura wo kodwan ha no akose ekuo no wo de baloku akose ekuo no akotitim baloku ade baloku ye no ntime sirawo frobi no bi mfrobi se ene baloku ye bisua ade afa baloku na wunim obi atag no so tiase baloku ese nipa o baloku wo no mo no ese nipa se nipa brabo ebemo ye useless wa brabom ebema wona fufu asro because obi ekonanim wo dey stand still traffic cop baby wo gina no gina robots engine garage baloku diwati a wo hwehwade a unya ne ntem enti no ene yesu ade afa baloku ho ye be kire niema wo ya ebema baloku enti wayi yes niema ibia mu so wo baloku na wunim so ti asin wayi ye niema we bia hunu so wo baloku hwemra iso papa ka che ne se onko nwura mu nkopen na mo mmere no no ne wundi ne kra enhira no na ne ma metete ho okoye we nya bintem ti wa ma meto de ne ma me ye ne so si wokoye no nya bintem a enye baloku no nya bintem a ka obeto plan na ne ma me ne nua Jacob plan ko be pie so baloku diwati a baloku diwati a ade aye wo no so ti asen wanya boy kura na baloku diwati so no beda wo wanum obefa wanum baloku unimu niama baloku ye baloku diwati a wo obia kita passport onku a de odru immigration ya stop baloku ene besu ade afa baloku nwati mo ma baso no be patcho mo ma questions no inflow ye bisa questions a mo ma ne inflow so tiase mo ma questions ne nya den emra so tiase ene kandi so no se ene yinaba ne bofo no lumbalan baba no memenda no osi memenda from 6 going no osi na ebo 8 ya na ensa wan tola atiesi lumbalanko en ensa wan tola ebo 8 ya memenda 8 ya en oba waba se no waba no oba ya no oyedede wo ayi no so ai oba no oyedede wo dem ho yes ensa wan tola so tiasin so tiasin nti ensa wan tola so wabin nti oye ensa wan tola underscore mafia kutali nti no waba ijada ho na ensa wan tola no oba odija ye wodi ejana nam we wodi ejana nam se kandi si wodi ojana nam wo ye wodi ojana nam we ye wodi ojana nam wo wodi ojana nam wo misi wodi ojana nam we misi wodi ojana nam kandi sa ne bofu no de wasi wodi ojana nam wo ye wodi ojana nam we wodi ojana nam wo sawan tola mafia gudani wodi ojana nam wodi ojana nam di ojana nam yo wodi ojana nam mesen
na atumpanye su odbeye adwuma so tiase so odi oja na nam we kandi se ne bofo on esa wan tola misi odi oja na nam wo ye odi oja na nam we onu de baako onu owo baako bi kandi o abofo okita bofo okita bofo papa onu no baako bi no ye fe ni ayin onu no ba anyoma ye toma no ye wonwum bia ye toma agbalagba otiti nkwan ne bofo baako dagatefo bofo no kandi wo dagatefo bofo bi onu no agbalagba onu no so no ba osiri kwasagbaja sam entenu tra no o chise pata and I didn't know me share te kandi ya mama kwaba se waba ahoma ne so nje no yesu ade afa ba lock ya de bia se nipa brabo ama me ne wanse ama me ankobi ama me anyanije nyina agina ba lock so na niema wudi benya ba lock no eno na me kire wo no se wonu obi koda onwura mu a unya ba lock wonu obi koda onwura bush edantuom ba lock ba wakwan wonu obi koda wonsuo mu a unya ba lock wonu obi ekoda wonsuo mu a unya ba lock enti obi bia na wonu obi koda wonsuo mu no unya ba lock uta asisi uniema obi wa wosi niema onyi so diase obi wono mu a osi niema onyi se wosi niema obi wa wosi niema onyi ena uta asi niema na dwa unya ba lock uta asi uniema na dwa usi hata na dwa unya ba lock ye woniema bebere a wudi nya ba lock o ena wugya wo mpaboa ewa bontia because anadwo enye wode ya obi wa ne mpaboa na wagya wa bontin ebema ba lock usu niema na dwa wunya ba lock ena wontali ayefi no obi wa ne ntali ayefi no de aye rag no de aye rag no o de doormat obi obeba fi obi na o ma ne ye den e de ne 9 asisi so ubenya ba lock so tiase se wontali ayefi ucha do 98 aso a obi wa no de ntali ayefi no de aye doormat esene bathroom ubenya ba lock be won se wa bra bo na san ko wachi aya tore bia enipa ye niema bia e de ba lock ya kwabra mba cho nuti ho enipa ye niema bia e de ba lock ye den e ba wo makwan enti ba lock de ye wo niema bebira e de ba lock be ye den ebe nipa abrabum ena wo no osofo koda wunya ba lock mu asofo adwamu no endwamu ferebam ema wunya ba lock wonu ohene koda ema wunya ba lock woni malam koda ema wunya ba lock wonu okonfo koda ema wunya ba lock ya woni ema bebre de ba lock bire nipa chok yasin ya woni ema bebre e de ba lock ye den e bire nipa brabo ya bobo bebre so so yasin ya bobo bebre so ana wota bubu mowre egu kuromu a mo bubu mowre egu kuromu no e ma nya ba lock because mowre kita wudi ene e kwabra me pa cho unu ti o hello baby I want no mo bo dance so yasin enti no ba lock di niama bebre ba nipa one ba lock di wachi o hwade ya wunya ne ntem ade bia na won sa beso mu na sen ade bia na wo beye bia ntimi nwie peye abusem pacho bi wo question bi bisa na me pacho wo question bi efa ba lock ne ho a me pacho obetimi ebisa
say who question bi bisa about balok no mo ya fam no more question bi bisa about balok no. Good evening. But say ya do madawro ma ye ho odin pa. Ma patron pese me bisa say balok no. Tis ye will be over a year busua dear a bit me a crown quana. Yeah, ye wo busua bi wo ho no mo no na ye nnome. Ye sasa balok sasa. Ne duo machi. Chot yase. Ene wo busua bi wo ho no mo a o ba akwa ma. Obi wo minim papa bi onu odi ma wo nwuram. Ofa ma wo nwuram. Ene ye bo ni dua. Tini omo no dua bo no ye de saade ni bo mu dua. Se dwaman ko no mbebo nto wo yede kro wo mpena. Yes. Enti na busua no omo to so ba lock no. If you we di okwa wale mu a ujasum di oda bia wo yo ba wo besu. So yati enti ye wo ba lock e wo fie. Se fie bu opa so ubenya 1 million and at 10,000 at to account unya bidda. If you bu ko bia mie bank account da. If you bi wo no mu a obia mie bank account da. Ofie bu okwa blochia wo mafie biem ye twa asuo ka ho. Efie bi wo no mu a okwa blochira ye twa asuo wo ma biem ka ho. Enti sa na busua bi wo ho a etie. Yeah. Next question. No, Papa. It's patron, no. Bibi o no ma, obetumi aye. Yeah, uhuru sa de ni wo fie a, wo nipadua na wo firi fie ni mu no. Ene se wo so na wo tu anamon. So tiase. Eso so na wo tu anamon, efie bi wo ho no mu a, wo benya sika, ebe wi ase no da ne kwasempani hopeless. Hopeless. Why you hopeless? Yeah, you hope. So tiase. Enti sana ya na tie efie bi wo besusu fefefe niam be ko yi amawo afi be da na won nsama ensanom ani adwaman ene efie bi wo no ma wonye sika o e ma na eje sana tie nti ye wo se ne ma na ye den e wo honom. Okay. Hello Papa, my last question. Now we go born crofod nkofo a woni omo did that say malam asofo obi won mo ne malam ada oni osofo ada ena balok ni enya firi mema bi ho ene oba bu a okita balok ne koda ada ba wo so obi won mo atopa ba kokobu ye de nyema nyina sai na dwuma sai ena me yi ba ko de me refi ahyawo mu amota akwa ahyawo no ashawo base no we dia ashawo fu no we dia me se mo adwuma na na dwen on be so kendra si me so ashawo situation ma omo madam fu no e be so ashawo fu no omo madam ne bi omo fi Lagos fu no so omo ko Lagos ni ko divu no omo ba back no omo abete ekuo no ene na de on be so kendra si me so Kendi kokko no message me so. What ani ashawo ni da unya ba lock because no only multiple of mema any da. So there because they know that your air can service no too much. So there see into unya multiple of spirit. Sex is not a pleasure, sex is covenant and sex is exchange of spirit. One will be there, more exchange spirit. Sana yeden etie ntia ya mu amota akọ ashawo base no munya ba lock from sense hook up any slay queen the slay queen for no ya ashawo for the brand no hook up no okay I know your upgrade slay queen okay slay queen here all grade university for no okay afi ni ma chiri mi mu yesi akomo ni nchiri mu afi ni Matthias nti wo awota akọ no mo no unya ba lock so yes here okay yeah when the now bisa sembi yeah yetio good evening apom te saying adumo me hu ye be didi se so hu ye ba say ya do madawro ma ye hu odin pa Papa, emre pi no better say obi mame e ka say wo me wo with the bad luck na bra me. We your bad luck ba.
To me, so you will be the bad luck. Yeah, the walk. If you are the walk. So, papa, no, mammy, called the woman. No more, I would mean the bad luck of Brebusiano. So, yes, in Tinayana, sometimes, and if you, my men, baby, I'm Mukoshi, I will do a foam castle. Will do a swim. Obu asore dem omako ekoye prayers ya momo baby ada asore dem woni be ma na chia ne ho no ba ne so achia ne ho no mo de ntoma kuru om ho esikwa le bufu prayer camp ayi yete yesi atwea nyina no atwea manches nyina ne dura na adwo mo koye om ho yie wo ho no kwa wo akola wo de ba lock bebrew ntia ya ne nya akola ne fortu if minister ya wo be ye no and the bar lock by a day, a bebrem, sir. Okay, Papa. Okay. Ya oba dwa ye ti o. Why? And me pacho bi oba so bi ankasa na o ka se wi ana ya fasese. No mo 5 no wo am pacho ne tutu me ma wo ba lock ana. Ya nye den. So ma me no papa enyu ware. Oba ne be ma ware no mo wo akola to me the bad luck ba. Sometimes. Abofra na brabo. Yeah, sometimes. It's me a sadian. Okay. Just any baby will be. Just about local there. Ya semu. I just say coronavirus. Yes, can the ATO, me pacho. Uba bomb was on Edina. Ya both Diana, what the questions are. Why? Sir. Papa Pacho, good evening. Good evening, Mammy. I'm home to saying. Okay. Papa Pacho, good evening. Let's work. Yeah, it's your fool. Pacho is about entirely somehow kind. Yeah. In case maybe a tareno, I wash and I okay to and I won't mean she be my and also won't mean far. Yeah, so what the person the atari HOB, it will be a atari HOB in a ballock. Yet with the atali, I keto near the good your toilet, so near theatre, so near the good old door, not nigh a door much no theatre. Atali be only per be a should be an a cry womb. Atali be a winny per be a shell, ne cry a day, a womb. And this I was shut atalia, as I saw you cry a day, if him. So yes, what the atari HOB, so you cry if him, because only panning or ballock or the best son. And it will be wooden Natarius and one no nippon ginijinum. Yes. Into nipper be our shataria. One was saying, Esau, Jacob Equagini near penny, Esau in Shiran of Natalia share. One for Natalia and Shanka and Shiran ain't mean we pay. Nippa ni one Natalia Nimuno, or who say, I'll say, and no a Jacob on ne. Ba sentinel a Esau home pampa. So tiasi onipa bia watale bia wo hye bia ho sent ye dey ewom enti wo watale chewo bia you need to be very very careful and yes so betima take you blessing edo ne ba lock amount Okay. Yeah but yama afua enwie the question why na adwa yam round so why ya afua ye tie o. Okay. Papa Pacho say obey then away ye yeah say o like o person mama atari na me o de mama chain say e chain na ye atari a e bia wo be so mu sen na wa bodin e ye me afua me yi me kra ene me honhom e free atari yi mu so tiase te say atari ni e ye me afua me yi me kra me honhom efratade na wo prum 3 times. Okay. Na wo de nchone nsuo aku atare ne so na okra na dipaache afi atare nim ansa no de be che obi a wo de ache obi anansa wo betu agu a watu agu wanye saade na wokotugu ne obi okita honhom kofa na ba ifo bi kofa ana obi kofa wo betime bi asore etia. Yeah. Ade bia wo nipa de ka ne ho ne ntu obi timi be fa watare no de akotu aduru akum obi timi be sawo na nfa ne sade na gyan first obi timi be sawo na mu no tie no de akoye wade ti sa niam ni nyina no eka nipa ho
Entino say, to atari agua, and now the watari che will be. You need to be very careful. What watari yen to magua for far from one. O crani womb. And the negative energy, but Brolon Tafeno, when you must start say, what you man call ye, what about what just be near you, and tell me no one can or young. Sanity, but what he has here. Okay, Papa, now that you are said towel, a bit so you so towel, and no dear, dangerous, Papa, because towel dear, a kita will be beer, and nothing you say, Jalia, I am with Jaron ye, not true baby ye. You must have been because towel I would be true, no, or children before him to Jalia, who Jaron ye. So, yes, here, into your towel dear. And you're very, very, very wing to Jalia. As I said, we are very careful. O tower do on the tower not on the asset form now with Yetia so. What bravo no enko ye, uncle ye, what the best wine. Sanity. Adwa kasa de wa ye nte wonka oso aha sema se dia wata de ketua na se dia o manta be nka kwa ye ketua no ga de ko children so ma no so no it no kwa yeah just so yes ade no because children so mu no unim de omode kwama no so wo de o man ntare kwama ba fine so mo de kwama hwan so mo koton hwan na ekoto one echo yes because children from for no wouldn't that command to mali no bi o the coastal jet to koton entino and no the same thing promu na yi nkwala no enkra firim so yes here yeah ese bo a o ma benyi no nyina ni fie o kata chemo mo nte ade ne nkwala mi amate te o ma so dendende nkwala abra ba ye basa o ma di sua ye basa e de ne ekoso bi o mo ntade ne fasa na ya wo de ko. Yeah. Yeah, hunamu ade dear. Udi pacho hunamu ade, you need to be very careful. Me say me ko yi mi tia. Me wi am say me tiri mu. Because me ma won fa me tiri mu no obi tiri mu nkofra, em fa gyan kotum. Me say sama ade. Ela ko be pacho. Se man say dia o de say e dia obi awar. Le ma say ya be ma no. Ne obi oba so fulu kwada and I say dia say oba dia awar. Yeah, and also the ba lock ba. Yeah, say oyo oba na wa ware. Be ma yo ho ade na woni be ma foforo koda na unu kunu koda nche bia na wawu. Ene mo ya damfo na mo no oba ba akokoda nche bia ne ba ko wawu. Ba ko pe ba ko ne be frɛ ba ko nsama mo makosama mpoma kodi asem. And now you be man now for you that you know you be da what the ba lock man. And also ho. And now you be your ba na obi you waware. Now just go on pra what the aduane ma wuku na wuku no ye ko sampani and no the ba lock man. And also ho. Yeah. Papa, good evening. Good evening. Papa Chow, I'm sorry, besides some cacao. Papa Chow about South family care, so no. Yeah. Say about who you want a basic day and about who I didn't with family care. Yeah, we know you are now say on the bini because you know family care is the you munina. And no answer. So the family care is the you munina. And JB, we hear any woman, Abia, oh, you know, free modia, you can't. But it's a moon, you know, if a bush anymore, there will be aso. Yeah. Okay. And a bushia, and no me yen chum, ye tifras here. Okay. Sir, a bushiano me yen chum, ye tea a day, a fras here. Town was also you TFS, yeah, and I'm not sending me, and yeah, you pursue you tifras, and then I won't know, ma. That's your ma will be warm, and I will you mutia fish a pamonasi. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And now more ayana I a mema kisi mumu ni mono. O mama mo ba lock. Enu ma furuma. O yo ba ma be ma o yo be ma mo ba nta firi wa furuma.
Candy said, okay, it's true. Hey, so also yes, any man me kwaka. So why yes, any man me kwaka. So the asia. Who your bim, who your bar, and my bim and tafri were from, and my bim and tafri ha. Your woman, and your fluma, and your baby, a no go area. Your woman, your fluma. A baby a no go area because I had a nipa ho kwine edda nipa ho kwine now masio edda ye mum anim ha into be the nsato so no nya papa ade bi a wo ka bi a wo so ni receive enu nti nipa se wo ya kwala na wapampamu e home e kwine da wapampamu edu stage bi ansa na akasi enti nipa ye ho kwine ubie wo spiritual portal na e start fi wo ha sanity enti no bi wa no ana okisi umum anim obi wa no okisi wafunu ma no ye o ma ba lock sanity Papa. Yes. Pacho na say so a go obi de ebia ne niema ne ba dada niema ebe chew. Yeah. Enti eno de ban so a yeah, what the bar, what the niema na be chew no, ese we see. Wodi nchini gu nso no de asi. No akata no wia so. Na bad energy bi e won niema ni no, atwam. Ukoto ofuosu niema kora na, ofuosu pant kora timi de ba lock bra. Ofuosu pant. Eno ofuosu brazier, shabila nkoye na. On brazier na ya omobo na edom ha no. Last me hu ma mi bi de wo social media no so na nya sam ketwa. So the asia. Ukoto se niema na esese usi. Because of my God, I want you to womb. And you know, be an obetime akoto ready made aye den ahye. Entu ukoto se niema na esese usi fanchinu gu nso mu si. Na kata no wiem. Yenya energy free wo wie nim. Owia na ebo so no bad energy bi ewo mu na ebetu akọ. So the asia. Ebu ofu osipant, munyini lo no monche ne high. They are no na jegejege no. Uko yibia no asi no de akata wo wia so na bad energy nyina pia fima bobo okoto panta wonsi no de wa hye obehu so da no asate twetwe kwate obehu se sa de na eni wo so obi sa se ade na makosa ate bia nim eye pant no ofosu pant no ebia de ne o hye no ya lesbian ebia de o hye no ye gay na de sa de na brew en ofosu brazier no shabila nkwe no brazier no so enwu nya me papa enye asem ketwa entimu koto a na ma ye den na masi no akata no wia so wo de nhwe maami de no maami de no amako eyasi no ko mrewa homo yeskate mrewa homo yeskate. Oh, sa brazier no, ene efe ne shabila nkwe. Sa brazier ne efe ne shabila nkwe. So the asiem. Enti ukota no asi. Because of my Ghana na ye wo no, ahokyere nko a na eku nipa. Enti wakoto no, na wasi. Usi a na de akata wo wiem. Na wahata. Ewu a na akoyi wa ade. Obi be che wade a, si ade no, because oni mtumi ati nipa konim. Sanity. Obu a question me bisa bi man. Hello, Papa. Yes. I cannot just say, but look, he had ready to try Adiako and Yama Bebres. Aye. Isiano, as will be contact Tarewo, boutique and Abibino. Once I sometimes so quiet, I will try a shame. And so I never penna. When you was what was said, so yes, and no near Samuno. So, Mr. Udia, who church, one said, the entia or my Ghana, a home who made the new pen, ya engine, what she does so. A Galia Barco, you put 20 in a Gallo hop. Toilet barco, a boy, a feeling in name, on a toilet near barco, pet. And to my Ghana, no, Barlock could be Beno, a young engine, a hot she does so. And I'm a Barlock on a door, so because I hot she. I'm not Pia than the bucket as I like, who could gallop. I'm not Pia na share moi.
ayana mo bucket ayi omunye soka we ewo mo ayi mo adwale na mo de bucket esi adwale na chi ni makohwie nsuo na gulolo kwan mo eye ba lock na wo de ma wo ho efie wurafo menuanom tamashi tiatia besram obi bia esi dan a onye soka we ewo fie no edan ni mu ayi toilet no echi na yatam we kwabrane ya be makata cheni tawo bonimu anopa na nsuo ne hu nsuo no akohwe gulolo kwan na ato akohwe gu gatam e de ba lock bebrem acho mommy yanko next question. Papa, good evening. Good evening, mommy. Papa Pacho, obi wo hono mo a o say ansa na ne nsabeka bibi papa na gise wafa trials mo ansa. Eno so na e bad luck na di na chi ana ne nkra bia no. Ya obi wo hono mo a o pade a wo bre. Wo pade a wo bre tore bia na ye bad luck nti ese so wo hwe eno soso. Eno soso asem ka se na ne na me nko a me die. Me pade a me bre sa ne manya. Toti ase obu a wo peku no abra wo bre eno bu abalok du achi du sofo o se bepew wono sofo ni nyina wo balok etimu ko hu mo ho na ayese dwaman adwaman hie dwaman a eso ko na dum na sa so tum na so sana ya na tie to bibia wo hwehwe ade a wo bransa na wanya no sorry sanity. Bacho, good evening. Good evening, mommy. I pom to saying. Bacho, for Penya Darwa, no way pronounce. Masaya do Madawroma, ye more din, papa. Then I'm Pacho Media. And near Missy Mana Jopa because me during the day, you know. Missy me was a dry and be inside, you know. Nama hata. Sometimes maybe I may be doing tema between the hour of 4 and 5 meeting missy na mahata wo abonten say and from man film na emu na you know between beye 80 mu an makwakoyi in fact wo kasa wo kan bandlock ya na me dream kakoyi bi chino ene ya ubenya bandlock no wo de ne ya bandlock iPhone 16 anajo die yensin ye ma anajo yes intene pedebi na daytime no ana Saturday ana Sunday bia no wosini ye ma no na bibia ye successful but enema de yensin anajo nti wa hunde obi aye kan nti na ye teachings na ya ne boa nipa o obu a wonim so ti ase obu a wonim e de ba lock be brew Tukiasi nche niema de usu niema na dwa ahonhom ebe de omon sabe keka na fe di problem o yeden ebrel my patrol seven say don't na make say and ajuna let's say if I say we want to turn outside that small one dey for any place for double one nebelo e wo dem a maybe I would see them maybe at the following day no call us then yeah no be anya hwe but anadwena wusi akohata no said the rosemary sina anadwena de akohata yi na mu asamfo no no akoyi aya na the problem yeden eba so ti ase hello. One question. Now, yeah. Sometimes a white majority. Yeah, sometimes it's majority. Yeah, and yeah, who Galiana don't know Dalia every damn why in Galiana Jai, any of Fakoda. And what them what the bit majority. So, yes, where Garia no ever want in Galiana, especially spiritual manager Benigina and Najariaso. A bua who Galiana don't know whom be a hunu.
no akoso akuma ye na kono wono baba be fa entobi wono ma anadwo no ogina yi jensin tire so no odwale anadwo ogina baabi no odwale anadwo se ha de ha osim obi enhume obi ehu de ahonhom no de omuhunu enti anadwo die uta adwale anadwo a na ubafum na eni wo dan mu a e di problem bebrew unum se dwale bia tumi wo ho unum se onipa bia wudru dwale anadwo nso kan e pato wo study se ne yama na hwe onipa bia wudru dwale awodwo nso bo onipa bia no ntine se adwale nso bedo so se de nkura na dwo nso frem nti anadwo enye nipa dia enu nti no doma nkoma abodie mu no sa na dwo yenda because edura na dwo ahonhom ewo nwura mu ba fie ena efie ahonhom so akonwura mu sa na dwo yeden etie okay eto da bi nso ayi bia na sofu bia ma wakwankyere na o se idware anadwo ya eya kwankyere na o akwankyere na o se dware anadwo no esese protection ka ho so tiasie akwankyere na o de ama no so let bi hu se wu dware saa de na nadwo ontimi nsore ntia ebia ne sofu no ya azaa o twewadi o tiasie na obo akodwa o si dware abonten hwe me wakwankyere bia igware na nadwo 12 o'clock wo kwantanan so me wakwankyere bia nadwo 12 o'clock midnight okudware wo kwantanan so eno no sasaduro ka ho na eno kwa ye de haban 77 ye ka bom ena ade adware eno na ye tumi ade so diasi eno no ye tumi ade eno no ye tumi ade enti say no obetime ko dware ankwantana obetime ko dware ayesi obi akom ehonhom wo so se akom honhom wo so se bia konfo agrada obesakra yin na obanyame mu no ese na wonya spiritual person odware saseduro sa na ye ko dware wo samampom for 14 days eno no wabosum ni nyina jaw hokọ omadwa sanity enti no ye wo eniema ye nanadwo so yes but normal bar for there no because you want so the spiritual marriage ahonhom no omo na ebo 6 o'clock pe no ma start adwuma by be 3:30 no ma pon omo start adwuma na just 6 no ma pon ahoma che 3:30 enti sa amre ni nyina no omo hu se wu dwale a ena mo amodwu ntwogu gata mu no obabu ano afe ne to no odwu ntwogu gata mu susu awo yesu bonte de sekonkon no ti mo amodwu ntwogu gata mu no you need to be very careful sanity yeah me too mentio me say emebi menala share say mani efu to kana say enugwa say you eti anajo yeah won say anajo de enyewo de ya nti anajo de ni wo kwan say wo koyi uti anajo konkon ebu a wayi uti na wie no nipa na prapra no da kugu kwan honhom bi twem obesesa odi be gina so adunya because onipa tumi kase e di tinimi onipa utumi kase kita opa yi utinimi eno na da no sofo na enemy di nkomo ka che me say odi ni tinimi eni ne motu emu nwi eni ne kotisu nwi ena odi agimi ne nso ne ma no oso de yeduane ma omuti short yase enti no onipa tumi ejere tinimi so sanity tina anadwo de ena oyo oba akra anadwo ko eni ko so ko salum ko bo uti anadwo e de problem ne be ye den e be brew short yase ai ye ba mi adwa ye ti anadwo de anadwo eni obi onipa bia utumi ekita ejira wotiri mi so
kyerɛ ya ye hu ba bia be di paachi ye tiri mu aye dan ato kandi ne bofo ne ne bofo ne ba ya watiko wa ba so visachi ba cho kasa wa yeti o o question yeti o o so da no wa nche bibia na ubo kwatere kwa yeah antipe visachi antipe Mama, good evening. Visachi antipe ya ma good evening. Ovalom vese mbisa se bia o taida defan se o da na juna o mpata yesha. Yeah. So it's me ko fa how be brewana. Yeah, it's me ko for how brown. O da o de o da o pe ayi bia ayi 9th gun bi kura na hata bia na wahye. So ti ase. Ana so won shatare kura so de ade kata wo ho. Se wo da hwa ebu ana ho ba wo dem ho anahwo. So ti ase enti no shatare na onipa bia na wo da na wo da hwa ye ya enye. Aya da obinkum so. Emma wakoma ne kura relax yi. Onipa bia se wo da hɔ obi o de ya hwɛ mununkum be kyewa no da ya umutu hɔ ma mununkum nche wo da because no mununkum wo ba be kyewa tena okoko so ono te sa dre no ni podua na to ano to ye empia bonten enti ayya na nenye ɛna wo da pe bibi hye pante kura na ne hyew ba so bebo antipesa no. Okay, no na for me ko yes na for botare no onje pant wase aha akomo ni nchiremu yes adi fo bebre wo hono mu a omo hye gan na omo hye pant Yes. omo bo antipe enti no obi bia na emo antipe enna why antipe dia obo eda edi o hawo ye den ebrew o pepe emi ma na so mo pebo sa so kitu e bi hata bi na ma hye na ma ye den na mada obi say o to the fresh air so fresh and the obeji o say no edu a we japade na kata so the as obu a wabanti pe no ada no ababa ne nam no da ho spirit bi wura dan mu ho no mo a obeyi o de obeyi easy access so the as yes. Yeah, next question. And I ain't you, and I, yeah, Pong, so many number. Correction, so many number, not in Casuna. And then you were a deeper country, I be yen now, and that's some K20, and I ain't check. Why? Timu be bika. Me quanti pay what's saying? Baba cho so for be say e fan say wo de inchense fin egu wona de echeso a eno so no itimi de bad luck ebrewa. Yes, it say obi wo no mu an inchense ye fi no what the egu abonten e de bad luck bebrew ena mo amontalia ye fi obi wo ne ntalia ye fi be na watwini wonsi ne niyama ene gu basket mu si dem ho emu abosa sosa wa ye nyina hyehyem wonsi so konsu e de bad luck bebrew ye woni ma bebre de bad luck bre ni pa abrabo ye woni ma bebre wa e de bad luck bre ni pa abrabo e to mu nyina ba na ye mpon wan Pacho eye inchense de no ai why ye duane ewi o sha na bia wa bre we ja to na ade acheso enye e de balok bedro enti no wo ye aduane wi a wo ye ni nyina na wutwutwim wo ye ni nyina wutwutwim se wo ye obi a wo ye kwabefo so no ato this washer ne a wash o de shaman eno kura mi ton bi enti no abetobi why I wish you be a question me be said be a man mama questions and then corner and ye be pon an sa so ti ase enche bia ye be pon an sa ne ye wakwankyere wo honum so ti ase ye wakwankyere won ti na ye etimi ye dan e pon na ye kotua ye direction ne so ti ase and then ye was serious direction ti na ye say aha
Woman kwasere dem wanzo. Papa me pa. Obi antre ba bi ochina. E kosete sete ne ma nansa. Aha. Udware na ase wo sapono. Wo o shake mu a. The padlock bro. Wabua. Choti hansi. Na no ko bu no so fu bi kombe ka say say udwale yi support kra wa mpe color ye papa. Support is not about colors. Choti hansi. Obu also the support blue dwale ma ba lock, odi we dwale ma ba no sra o moboa. Support yi hu fi keke egu. Sa. Mama chokudi. Good evening, Mama Pum to saying. Tomorrow now say. But say ya do madawro ma me ho den pa. Yes. Papa badlock asemuntie. Yes. Because your baby do wa worry but to pema pa. Oni oba kodoba okwani na so baso ona ne jere beda. Enti sa no. And obi okwamba onu oba afofro koda wo nwale. Na oni ne yire so abeda ka ho eno no eye bad luck entrances. Sa Ento papa sa mema na omote sa no. Ya enti no be ma bia na oba bia na ukunu epe ma no. Aya abrabe hu me wade bi a meye na adwodwo be ma no da wo hia no na wabie baako na wadi baako wia na watum. So ti asie udu pe baako a udi wia na watum na lock ato simple anye sa oba kofa yare na odi abrew enti eno na kan kire de enya bone eno no da wo kon do no na wabie enya udi baako wia na watum. So they say in and out lock services enterprise. We also pay akwanchire in and out lock services enterprise ni bi. No wa lock no. Sa. What is it? Daddy, how are you? Papa watch. I'm good. Papa Mate mame. Be able to message I won't kasa. Sa ewa he. And then we'll be doing number send me. WhatsApp. Sa. Number send me. And I say me contact you. Now I come as a mature. And so me send you a message. No one reply. I'm not wrong. But me do number to ja. There be my number there fan to ja. Yeah, we are not there sending message. Mammy her say no why. But sure you. I'm a master, and thank you for the Mati, amazing. Mati, mami. Keep it up. Mati, nyami shira no nyao. Wako. Mati na nama. Nyami shira so. Okay. Yeah, bye. Yes. Yeah, na mo kwa sofo ne wa mumpe jeans trousers in she enu mo skirt na se no mumpe hammer ketua bi enche mo bag so ya no dia bonity hey self defense se bi wa ba chechire o Mami dia no so de telegram to ko ura na si so chechire no wan twituo wa odu a wa twituo ena mo ko asofo ne mamo ne ma mamo nje nnom ebu e so mo de yogurt ne to so no buru afra so dia that no de fra yogurt na fra nsen yesu eno dia wonno ma woda ento mo de yogurt ne mamo sa bi a ti papa no ma de oseje sofo ma wa de ye nhira me pa cho enom obe yo jimi wani be ba ahoso no na wawe ami se no te sen wani be ba ahoso no wawie samu akonata wasem se ha ubeti pay no wa yo antipe enti mu komo omo no mo mama de ene osofu bia be ko no be ma enkwan anom no enko to na enkwan no wi wom ye wi nkwan
we nkwan asodi bia be ko be ma we mpusu na so dem ye koji mpusu mo anum ya mo de oba na anum ye ne de no na nkwase ni twempena de no ne mpra ne na nkwase ni mpusu na de ma mo no eye wi wo mo ya mo wi fra enti wonum na hayo no baby yo de ene bi wo so mo di sukusare moto efra sukusare ya ma sukusare moto dia no wa ya se ne yo se yiraw te yiraw as a traffic light and that the Paul I was say I got a bit take time and chip ya 10 minutes near pon and no sukusare moto no or the front number we are one kasa wo te hwa no wa ya se yo se enti no ade a me kira mo ne se mukọ no mama mu bibia mu ni wudi dia ebe faw and dia me ka no kura kira wo wudi dia ebe faw se rapture because kusare moto no ye de no anam mawa e mawa ya se ye wo de na fi wo ye free ne daman e daman ya be wura wo enti no wo sofo no so keke daman sem na afa abom ni ekokure tie o be wo sofo no o keke daman sem enti anu nti na ya amko mo keke daman sem no because no empusu no mo de mamo no empusu na ne maka ho impurities and amilatons egum enti no omo de niema ne mamo a obi so wo ha no yo de enti sofo na keke daman sem nyina no na etwewadwen ye den ekoso na etwewadwen koso na etwewadwen koso to be hu ana adwuma na asi amilatos ewom ana amilatos so no me hu se eyo sei check him ntino mama ni na ho mama ni ana ho de a me de ma be bie mani o minim de akọ ni minim level so no na me kire because obi didi me nwia ba enya me de so ti ase enti me kire mo se mukọ no mama ni ma se monye no mo a mo no na obeda ni jonki useless. I feel would do who pow, no be so for na kwa. Me so do who pow, no be so for na kwa, be any boy. Ya yo Joe sanity. I will say, you for last question, young co. I, you for last wing, na young co. Yes. Musafo no jadu preach but also was on the market was some market market no hey market dia ya asem o market dia same market no so say the market no 2025 ko ye ni ekunu ye guja Oguja. Yes, sell market ye be ne den, mama. Anu odin. Ti mo ko ho. Na mo ye we ya. Ye be kum na ntwi ama mo, ye ni bra. Mu kum nwe. Na mo anu mu kum anya mo anu mo we. Mu kum mama hwai. Mu kum mama man kasa mo ho awe. Ente ya numi ya eba mu amoso so dia kwankire afam le kwantipe me pato tie so dia kwankire ye wo bi ade a ye nwe nam no enti se uku na ntwi amame na mu akada mu twari so dem so ye bi wo boti ma yogurt ni you fresh no inject no to the mawa and the one say onipa no ye sofo to the ade ma wa ondwi adwembone doubt no so the asie ento ade ma no papa ndi ade wo de ama me ma me ndi mesre wo enya de bia no sofo de ma wa obedi wati obi wo mo dada sa abofo ma na di am esa abofo adua ni 50 million bofo adi we got amana kenti mo nzo so wonje
And I didn't some of the mama told mama 50 million. You got to half no near the amount 5,000. You got to half near the amount 10,000. We are casting. We Yamma ye ninya den and now. And especially a man a victim kessie. A ma and a victim kessie. A mamma woman in the watching. Na brabono and tissa. And a man is a mukunu. No more pen man, no more form of why. Near locky loco, my japadi, and that we hear no be about Kunuadi. Would you know a cartoon? And then your cocoa chino or Murphy, you could jano. Nenya dioko ye bibia wasan sunsun odiazie okochino opa manu ko shemu sa obe pra empre obe fia beda ntine ma na mukunu no mo pe ma no monkasa no mo emia mo kon ekum te ye eku eme ni kunu mi an ko kun enkasa wo de mo mra mo ba ya no me loke na mam e loke ne mam a da mu hia no e bia na dwe na wo hia me chiro sta ya obeye no e be sorry no ano no udi wie ya no wa ko loke no simple na bibia aye fine and coolem Control service. Control service outrage spiritual headquarters your branch e wo ko fodua your branch no but you control service no your head office no ho na maka kire mo no ukunu pema enkasa close no anabiwa close no to dia unu no ofia no abie oyeso wo faka tale acha na close no simple eko okochi obeba oba so be hu se ma gani so se sa abusuya ya kram ene ye wo sunsuma de bia ye na madwinti no we de de mu jaha de mu si ha ya Oh, Papa last one. aha ye tie o Papa mo aka san mo mpese ye beko It's you see enjoy ana. Hey, can you to send there? o se dia in kiss no Oh, my dream one just say. Okay on se ka le o se ne gbafo ne mo Papa see enjoy. ya fi mu jai obi wo no ma no kiss mu maso wa funu wo ho en wa no wo ho ye den ya no nke di kiss ton so ti asie enti mo maso no munyai lumbalan mo maso no munjai ene mo kiss no ya o mo ma no wa furuma nche no munjai why okay You Papa well noted. Okay. With Luck issue it. I think say ye niama bebre ye cry ye name say yes Luck near the neighbor. Obuanu abubu ni mawe no de agudwem abubu ni mawe no de agudwem yes you are falling victims bebre. Don't say oko ni na oko she be just na de na me de niama nkoyie ma me e to da bia ejina se niama no so yeah omo se wa bo omo why desperate e ho no omo so enya wo de ye de o person omo nti ye dey are falling victims bebre ama some pastors yes one will say asofo no who so why desperate too much ebu e man bo power e watena saa no wani wo power nti no who so why desperate pe mama na ware o bo for the same ware o wo for the same ware o obi wo ko asofo bi ka say ansa na ubenya bi ma papa no so ka me be ma hwe ansa eso ka me be ma hwe ansa no nya wale papa oh Yesu obaye no obedi nipa anu odio hwe osofo bi ye nipa but adom and buy so that's the difference between asofo ne mu amene mo kase ena amene mo kase wi ye nipa but unyame wo homo ba me sakra sesa so ti asien enti no se wo paware a minti bi nkase bia be ka me be ma hwe ansa no benya ware nyame wa anka ne sa esi me sira mpai bo ma e bi kwampa ne ba lock bi di wachi
Ebi krompo na wunim so de kasa kire mema. Ebi krompo na wunim fiade yo. Ebi krompo na no oba no krompo onim ne ho asiesie. But okoya oka ware ya said ya nura mami o Canada be kan ye say na ne nua e wo Canada o kwa power e wo sofu bi ho sofu ni mani twa na ntwie mienu ewi ase no so meto ntoma 70 million ento na sene obenya ware e aden entoma ne de ware anka krobofo ma ko bia ware krobofo ma ne won ntoma kai la 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 ka krobofo ma na awale ajo bia we asim ha yema ya ye ninya den enna ho obi hu so ye desperate to something na on the psychology ye den ebu afaso or the na dwen ne obaba beda chana bi before tie osofu bia be ko no obeka so no obetwe mpransa no ye bibia ma wono pe hama kitwa bi fa boniti mu kwa mu pe hama nkete ni bi no madua na yetenten na so baagim because one no e da no se wa brabo one na ko adwaman wonyame mu so you so honhom papa onyuso honhom papa ebedi wachi so diasie enchi mesrem mmomuni nna ho because of bit ma take advantage of who no what did da no chow of am ko se wi o danu enemi hu ma mi bi onu ni kunu e wa America e no mba asofu bu enemi hu so di sofu bi eche wa hye sauce awura bawo wa hye sauce ene woda ne sofu na koa abrochiru no kunu firi bad ho ene wa jew obi a wo ye dwuma wa brochire kita American passport ene wa hye sauce sit my kiesien asamu agyan a okogbo panic ama Ghana ene me hu ye na hu ye me nwanwa na mi sumau what is your sauce say asamu agyan okotu ayi free kick ama Ghana e udi sofu nachi na wonu nu kunu neti abruchire wo ene wa beda ne boy e wo man Ghana mi sumam wo minu se ye jimie no mo jimi mu o se ye kote wo no mo de mam wo mo mamani na ho wache ko ba nani dabo ba tinchin gram ene wada ne yi boy a hye sauce e wo nan chi do kotu ayi freak ama man Ghana yema ye ni na ho because anya we nya de balok e brown be hu si na esi wa ware ye kwan na esi wani monyam kwan kotoko kotoko players asante kotoko awukuma pema beba e players all my battlefield yema ye ni na wo ne wa ma wani an na ho a obi de sese beda do na abusia ye twaso wati ye twaso ye koyo sunsum adwuma ende no ye ni adaje sunsum adwuma na ye na ebe wi ochena enti na ye twaso esram na me adom na dom ye da se ne ye be se hia basa ye adom nyame nka obi bia ho no to obi bia na monsi abusia akram begin the world perfect no for esi you don't have to do much enne menni osofuo chakiapia ene katechie ene tinaso ene efu mlekua antipasto so edene de ye be ye dey ebetwem kandi elsa wansa wantola so be boy ye chidom kandi mafia kutani so be boy ye chidom e woka soa mama so etie ye all the way from Germany kandi so etie ye and efu asoso boy ye chidom basa ya dom nyame nka obibia ho na otuto bibia na monsi katachie ene tina afidie na chi na wo ye den omiemi afidie na furuma eye den ema ye basa ya dom nyame enhyiram makram